Ofane afine mini afishe yemo yoke ha Gamashie. Iwe mu kuku ni kaba ke afine ni wo yo jagashin. Gan wo yo wona ke gan enyo. Makpa cheme afai, makpa mo fia mo fai. Wani anukwale anye wo yin. Ye ni lo to fan ye afolo na kepete. Ka kepete pe na botutum na yo no fia no fia ojuba. O fe o ba ya wo yin. O fe gbeme ko meji wo. O sumo intintiko. Wo so ni ne fe fo ne. On ta ndaka no wo ke ya. Ni nyemisu mo ke ko me fe mo aiga. Lori je enyo. Ga wo notice again ga abu mo. Ga afendo fia na asmo. Minta ni magbo mo fia mo kokko. Dada buko nen wo yo mi eba to Sunday. This one is more of national security issue. I can better dada buko nen na shele owi. Openly. Minta mabbo me fe ni do obi enemy fe ni kan tagime. Minta mabbo me kokko. Aka me sani e no na me le jake ashasha me pie bie na ka me picture city. Aka fe documentary. Aka fe presentation. The very soon national security will come after many me you be na me dada buko name na me shele owi na baba am we uniform am ba futunye ka lo mo no afenye fast track court ka lo bo no ka ka 12 years solid or many few na kan ye be am jamla na me pa e jaka ana kesi e ani gan e fite e bule igbo e gan o fi oni nta make you te ni dada buko e ke gan fe ne Ofane oyu emo no you minta ma follow up. Ake yino ya ni yino conclude ba mini yemo yo ke ha you 33 wa yino ya yino ba currently one warrior or one facial aggression one town who exhibits the highest level of discipline, respect to the fear of God yaga manti asenen ka wonya we exhibit these 3 values everything will be fine. Or this time around where you don't know you walk about to or have a sure aggression if I happen in life.